laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. قال الناظم رحمه الله: فذو الرفض منصوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر وعقلي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظى ذات لهب لا تبقي ولا تذر وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر. فماكي كم بإمام الزنجاني رحمة الله عليه كبنجنا نقول في يوغا يديدو في الديجي إتواتو كلندي أهل السنة والجماعة إدو في الديجي إتواتو كاندي ونكوية بيدو يمبي بدعة بماكي فذو الرفض منصوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. يبي بانغنا نيين اديدو ابيات جدي تواتا كو يوتودي be yewti en fi beedo yimbe bid'a ko honno meddanke on haani wawde e mabbe be makani e wa khudh wasfahum an sahibi ash-shar'i innahu شديد عليهم للذي منهم خبر وقد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائغ زائر. jonon din feddeji don e tawata no anda ko e majji on ko den ko e majji woni ko be woni e jantanade do kambe imam Zanjani بماكي فذو الرفض oɗo mo tawata ko o wondi ɗo ɓaarugol ay fadhu rafdi bima'na fa sahibu rafdi oɗo rafdu faandaɗo ɗo karmokoɓe go ɓe maaki wonde ko rafdu abi bakrin wa umar oɓe go maaki wonde ko rafdu Zayd ibn Ali ibn Abi Talib mana rafdu Abi Bakr wa Umar e andi Shia ar-Rawafida ano karmo koɓe makiri non wonde ismuhum al-haqiqi inde maɓɓe tigi tigire nde ɓe foddi e muɗum nden ko ɗum woni ar-Rawafida waɗi wiwgol ɓe Shia no fayda neɗɗo on ko wowlirta ko fiitun andingol fiyake maɓɓe walla inde nden ko inde nde tawata nde gonga e hoore maɓɓe ko ismun bila musamma waɗi ko innete ash-shi'atu ɓe ndaari asli muɗum on ko al atba'u wal ansar bi ma'ana ko ɓen jokkuɓe ɓe walleɓe jonnon kamɓe ɓe wiiti wo ko kamɓe woni shi'atu aliyin ay atba'u aliyin wa ansaruhu mana wonde kamɓe woni jokkuɓe Ali ibn Abi Talib ɓen kamɓe woni wallayɓe ɓen Ali ibn Abi Talib tawi haqiqatan ko ɓe yimɓe ɓe tawata khalafu aliyan ɓe lundike Ali ibn Abi Talib waɗi ko ɓe jogiti kon e ko Ali jogiti ko wona goto kamɓe ɓe hefirɗini Abu Bakr e Umar e Usman Ali ibn Abi Talib kañum hefirɗinano ɓeeɗo hiɓe hefirɗini sa'iru sahaba si wona yeruɓe ɓe jantinoɗe ndeññanden ɓe kamɓe Shi'a ɓe ittintini woni Bilal ibn Rabah Abu Dharrin al-Ghifari Ammar ibn Yasir Salman al-Farisi e Miqdad ibn al-Aswad ɓe takki ɗon ɓen goori Ali ibn Abi Talib nde ɓe maki kala ɓe wona ɓeɗo ko yimɓe ɓe tata ɓe murtuno ɓe yalti islam ɓawo nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi noon ɗum ɗo Ali ibn Abi Talib kañum naɗo yiwno
ko waɗi ali e hoore maɓɓe hiɓe innitirno aboubacrin hiɓe marno geɗaljo maketeɗo aboubacry ibne ali ibni abi talib wa kadalika kamɓe ali ɓe innitirno umar ɓe marno geɗaljo wiyeteɗo umar ibni ali ibni abi talib wa nafsu cheyin kamɓe ali ibni abi talib ɓe ɗetti geɗaljo maɓɓe sonnajo maɓɓe kamɓe ali ɓe resinimo umar ibne alkhattabi radiallahu anhu si tawi hawri ali no yi'uno wonde ɓeɗo ko ɓe heferaɓe tentini wana umar lama zawwajahu ibnata kamɓe ali ɓe resintano kefeero geɗaljo maɓɓe kono shi'a arrafada madama ko yimɓe ɓe tata ko yimɓe beleɗe e ko nandi sifaɗin piiji kamɓe rafadu ababacrin wa umar bimana ɓe ɓanti aboubacry umar fewɓe waɗi ɓe sera ɓe wi ɓeɗo jeyaka e ɗeɗo mofte ɓe jeyaka e julɓe ɓen e ɗeɗo mofte balko yimɓe ɗiɗo ɓe tata koɓe heferaɓe ɓe maki sabu koɓe ɗetti ɓen ɗon kon ɓe waɗi sera sabu ɗum ɓe wira arrawafida alamawo go maki wonde sabu muɗum wonde ɓe arnoɓe yiiɗi e oɗo geɗaljo ali ibni abi talib no inne zayd ibni ali ibni abi talib ɓe landimo kanko zayd ko honɗum woni ko o wi'i e aboubacry e umar kañum zayd ɓe maaki wonde innahuma wasira jaddi ɓe maaki ɓenɗiɗo ɗon ko wallidirtonoɓe soro an woni nelaɗo alayhi salatu wassalam ko kamɓe woni ko wallidirayno ɓen ɗon ɗiɗo min la atabarra'u min huma mi dandinotako ɓe abada joni ɓa oɗo zayd ibni ali ibni abi talib kañum pottitaki ɓen ɗon ɗiɗo waɗali ɓe rafdu kamɓe shi'a an rawafida ɓe dari hande kadi ɓe wi wonde nahnu natabarra'u minka wa narfuduk ɓe inni menen joni min pottitotoma few min woɗɗitoma min waɗama sera on ɗon kadi si wona ɓeɗo shi'aɓe ɓe tawata ko zeydiyankoɓɓe ɓe qirritaki fiyaki on ɗon hay e hunde rafaduhu ɓe ɓantimo ɓe wallini sabu ko o tabintini kon fi aboubacry e umar idan sabu ɗum ɓe innira arrawafida kamɓe imamu zanjani ɓe maki fadu rafdin oɗo neɗɗo mo tata ko wondiɗɗo ɓarugol woni ɓarugol aboubacry umar e zayd ibni ali ibni abi talib mansubun mo tawata ko dambaɗo ila shirki faade ka shirku wannon shi'a rawafida wala cheikh l'islam ibne taymiyata ɓe makiri noon hiɓe jeeya e hooreɓe ko wiyete kon ubbad alqubur rewayɓe kaburuji ɓe kamɓe shi'a an rawafida ɗum ɗo ko piiji ɗi tawata hiɓe jeeya e hoore muɗum yawgol innugol ko ziyaratul qubur ɓe woni yaade ɓe yaaɓe sujjana wonɗo on ka nder kaburu nder ton ɓe barkinoramo kanko wonɗo ton on ɓe faabinoramo ɓe ɗaɓɓiramo barki ɗum ɗo koko anda e maɓɓe ko ɗum waɗi eɗen anndi sen taskike piiji hay ɓeɓe wurududenge muɗum fewn ɗo ko ɓe watta kon karbala si tawi ɓe hewti ton ko piiji ɗi tata ko piiji hentiɗi ko laaɓi pos wonde ko ɓe yimɓe shirkeɓe wono kamɓe imamu zanjani ka sharhu maɓɓe waɗi kamɓe tigi hiɓe sharhi kañum oɗo ra'iya maɓɓe ɓe janti toon hadise goo mo ibne abi asimin ɓe filli ka sunna maɓɓe kono ko hadise mo tawata cheikh al albani ɓe maaki hadise o mo sella hadise ittaɗo e ali ibni abi talib wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maakanno ali ibni abi talib ɓe maaki yazharu fi hadihi l ummati qawmun yuzhiruna mahabbatakum ahla albayti ɓe maaki wonde feeñoyay e ɗeɗo mofte yimɓe ɓe tawata ɓen ɗon ɓe feññinoyay giggol moɗon ono yimɓe nder suudu an ɗum ka sakkitode hadis o nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde fa aynama laqitahum faqtulhum fa innahum mushrikun ɓe maaki tuma kala an ali ka yuɗaɓe wo ka yuɗaɓe waruɓe ko waɗi noon ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko ɓe shirkayɓe hadis on ko hadis mo tawata o sella ɓe mana sanad makko on sella fi ono si tawi taskama alhaali maɓɓe ko waɗi sen daari ka sahih al-bukhari wona ka fathu al-bari sharhu sahih al-bukhari o janta fi qissa ko feƴƴuno hakkude ali kañum may e kañum ɓen shi'a ar-rawafida ɓe arno ɓe dari inda babel masjid ka dambugal juulirde ali no ka juulirde ɓe dari ɓe wi anta
anta tawi ko ɓe faandi anta bi maana anta al ilah ko an ali woni reweteɗo on sati wonnoɗo ka yaasi ɓanani ɗum o humpiti ali ibni abi talib yo ali yalti ndara ko ɓe woni wolde ali ɓe yalti ha gasi ɓe heeɗi ko ɓe woni wolde kon ali waaji ɓe moƴƴa ɓe haɗi ɓe radiallahu anhu ɓe hooti nden ñande bimbiti mum kadi ɓe ari bimbi muɗum ɓe ari ɓe dari kadi ka nokkuɗon ɓe fuɗɗi wiide anta ɓe waddiri ali ibni abi talib ɗum ɗo terlen wa balɗe tati ɓa ɓe arti to yeeso ɗum on sati ali ibni abi talib ɓe fewti ɓe maaki wallahi si on accale la uharriqannakum si on accale mi wondiri allahu mi sunnayo ɓe dari ɓe inni wonde ida harraqtana fa anta hina idin al ilah si tawi ali ko ɓellet a darike a sunni men haray tabiti noon tigi tigi ko an tigi woni reweteɗo ɓeni ko waɗi nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam la yu'adhibu binnari illa rabbuha nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam wowata sunnir yiite ngen si wona joomi magge mana sunnirta yiite ngen sina joomi magge daganaki hay e goto yo sunnu yo lettir goɗɗo ko mari wonki si wona allah tabaraka wa taala on sati kamɓe ali ibni abi talib ɓe yamiri ɓen ɗon ɓe nanga ɓe sunni ɓe abdullah ibne abbas ɓe maaki simin mi wonno nokku ali mi waraynoɓe kono mi sunnatanoɓe jam'an bayna alhadithaini mi waraynoɓe sabu nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki man baddala dinahu faqtuluhu kala wayluɗo dina muɗum ka waremo ɓe maaki nafsu cheyin la yu'adhibu binnari illa rabbuha lettirta yiite ngen ko mari wonki sina e joomi magge ɓe maaki mi hawtidirayno hadisaji ɗen mi wara ɓe kono noon mi sunnatanon eɗan oɗo woni fanunde maɓɓe ɗen ɗo wonde oɗo neɗɗo shi'ajo ko mansubuni ila shirki kamɓe shi'a heɓe jogiti dolle ko wiyete piiji shirku waɗi no jeeya e shubuhaji hay oɗo shi'ajo mo tawata ko jeeyaɗo e mo ɓe holoriga meɗen ɗo woni oɗo sharifu dari o wi wonde no jeeya e dalil ko hollata barkinorgol goɗɗo no sella barkinorgol neɗɗo waliyajo no sella o wi wonde annabi yusufu ɓe barkinorno dolokke maɓɓe o annabi yusufu ɓe mako no idhabu bihi yaade idhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basira yaade o dolokke an ɗo bugoɗon mo ka yeeso baaɓe ngan gite maɓɓe ɗen arteki tan o wi wonde ɓe dandinori on ɗon qamisu ɗon kun kaftani on kun annabi yusufu jonnunoɓen ɗon ko kaftani on kun tawata karmokoɓe tafsirugoɓe maaki ko rona kun gilay annabi ibrahima ɓorniki après annabi ishaqa e hoore muɗum ɓe ɓorni kum wa nafsu cheyin annabi ishaqa jonni kun annabi yaquba ɓe ɓorni annabi yaquba ɓaɓe faami jomi meɗen humpitiɓe wonde waɗay annabi yusuf annabajo ɓe ɗetti kun kadi ɓe jonni annabi yusuf alayhi salatu wassalam wa nafsu chey awɗo annabi yusuf e hoore muɗum ɓe makano wonde dolo kunkun adday gite maɓɓe ɗe ɓaliya e bugoɗon kun ka yeeso maɓɓe ɓe yiyay jomi meɗen tabaraka wa taala waɗay ɗum e maɓɓe hay si tawi hawri annabi yusuf e hoore muɗum allahu waɗi barki e batteji maɓɓe ɗin ɓen ko annabaɓe woni jon noon sen taskike moƴƴa e alhaali o annabi yusuf alayhi salatu wassalam en taskike alhaali nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo e hoore muɗum kamɓe tigi fewdo nden ɓaɓe feƴƴini hari sukundu maɓɓe wana yumma meɗen ummu salama no marno ka suudu muɗum e mirawum haalisi ni tawi sukundu nelaɗo alayhi salatu wassalam no nder ton ɗum sukundu ɗon ko ƴettetenoɗum si tawi goɗɗo nawni ni ɓe dembinayno sukundu ɗum ɓe siiwa ndiyan ɗan neɗɗo on si tawi hawri o yari ɗum ɗon allahu tabaraka wa taala dikkinayi kono ɗum ɗo koko allahu waɗi e nelaɓe makko ɓen joni noon ko nelaɗo waɗana sen taskike ɗum kadi en taway nde annabi yaquba ɓe arno fewno ɓe ardi e ɓengure maɓɓe nden ɓe hewti ka annabi yusuf alayhi salatu wassalam ko on ɗum ɓe waɗatno annabi yusuf ɓe ugginino ka ɓe ugginito tahiyatan lahu ko hiwragol annabi yusuf est ce que enen nde ɗo mofte men no dago waɗugo wotako malaika ɓen ɓe ugginanino adama alayhi salatu wassalam tahiyatan lahu ka hiwragol ɓe enen ɗo ka mofte meɗen ɗo gasata
idan ɓe mari subhatiji dolle dolle ko ɗum waɗi si cheikhul islam ibn taimia ɓe makani e wono jantorɗen noon ko feƴƴi kala neɗɗo sikkuɗo o naatay ka qur'ana e ka sunna o famana hoore makko araw ruttaki e faamu sahabaɓen ko neɗɗo biɗa ɗum way wono way sa taskike alhaali maɓɓe on ko noon ɓe way kamɓe ahlal bidayi ɓe natana hoore maɓɓe ɓe netta nassu ɓe waylitamo e alhaali mo ɓe faala o ɓe maki aadilun neɗɗo mo tawata kadi ko o bimana woñiɗo ay munharifun oñiɗo anil haqqi e oɗo goonga ɓeɗo shi'a rawafida ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko ɓe oñiɓe oɗo goonga iwɓe e oɗo goonga mo nelaɗo alayhi salatu wassalam wonno e muɗum kañum may ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam o waɗi gogo taw hiɓe yanani jomi meɗen tabaraka wa taala ɓe mari ko innete aqidatul bada oɗo aqidatul bada maɓɓe kamɓe shi'a arrawafida ko ɓe fiɓi e muɗum ko wonde allahu tabaraka wa taala kanko tigi e hoore makko himo falja haqiqa muɗum o ko wonde kanko allahu himo yi'a ɗo goɗɗum o sikka ko non woni no moƴƴirta après o yiitoya tawa jaka ɗon moƴƴata o yiitoya ko ɓuri moƴƴude kon o arda ɗon ka ɗum ɗo kadi sa ndaari ɓe innete kaka qur'ana ɓe ɗetti wannoon ɓe innayi joomi meɗen tabaraka wa taala shar'ini masalan ka arande laawol hari ko masjidul aqsa fewtete juule o wayliti ɗum ɗon o artiri fewtirgol ka suudu kaaba wa kadhalika kanko allahu subhanahu wa taala o shar'inno awalan hari sonnajo so tawi moodi makko maayi kanko sonnajo o eddinoto hitande timmude tiska galle moodi makko o jonne yeru dakamme ko o wonda e muɗum allahu waylitoye ɗum ɗon o watti hande kadi ko 4 ashhurin wa 10 lebbi e sappo lebbi 4 e balɗe 10 afwan e inde wonde sifa ɗin ɗon piiji fuu ko piiji ɗi tawata ko hollayi ɗi wonde jakayo kanko allah tabaraka wa taala on fiyake ɗon no ara e makko andi ɗum ɗo ko finde bonde ɗum ɗo ko finde bonde ni hiɓe fiɓi e makko kanko allahu tabaraka wa taala piiji goo ko wona ɗum wa nafsu shay'in si tawi hawri e ndaari hiɓe fiɓi wonde nde ɗo qur'anare ko ɗuytimi wona qur'anare timmude nden ni ko waɗi se ndaari oɗo usulul kaafi maɓɓe e hoore muɗum e oɗo kulayni ka usulul kaafi mo janti findeji maɓɓe heewuɗi kamɓe shi'a findeji ɗi tata hedde maɓɓe e joomiraɗo on tabaraka wa taala taw ko hollata keferago laaɓu ngu pos wa nafsu shay'in ko o janti kon fiyake nde ɗo qur'anare o inni wonde ɗeɗo ayeje ɗe tawata qur'ana tippinoɗo on tigi 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 ko qur'ana tippurnoɗo ayeje guluji 17 bimana 17,000 ayeje woni ko arno ka qur'an wo sahabaɓe ko noon ɗuytiri ɓe ɗuyti ɓe wayli ha lutti yeru ko lutti ɗo o 6232 aya ɗo guluji 6 e 200 e 32 tawi noon woko guluji 17 woni ko tippino andi sen taskike ɗum ɗon haray guluji 11 fuu e ko fawi e ayeje sahabaɓe monti ɗum ɗon ka nder qur'an alaari ɗum ɗo ata ko finde bonde hara ko honto woni ko joomi meɗen tabaraka wa taala o wi kon inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun o honto woni kanko allahu ko wi ko la yatihi lbatilu min bayni yadayhi wa min khalfi ɗum ɗo ko finde maɓɓe nde ɓe waali ɓe waɗa sen ndaari ka tafsirul qummi ka muqaddima tafsir makko mujallad arano on ka muqaddima imo addi ton ayeje dolle dolle terlenɗe 4 e ko fawi o adda wo aya on no sipporno noon ka arande laawol o adda aya on ko sahabaɓe wayli ko wo ko ɓe ɗuyti kon e aya o walla ko ɓe ɓeydi kon ɓeɗo wona no ɓe makiri ɗo ni ko adilun anil haqqi oɗo waɗi si imamul boukhari ɓe maki sellata julde ɓaawo alyahudajo e annasarankejo e shi'a rafidayankejo ko ɓeɗo ɓe battindira ka ɓanginangol e wonde ɓeɗo ko yimɓe ɓe tata ko bomɓe ɓe maki zubuhtin neɗɗo mo tawata ko neɗɗo wonduɗo e fenande andi ko sifaji shi'a ɗin ɓe woni en jantanade yoga e majji neɗɗo shi'ajo ko neɗɗo fenowo oɗum imamu shafi'i ɓe maki mara aytu ashhada bizuri min arrawafada ɓe maki min mi yi'ali neɗɗo ɓurɗo
jogitaade fenaande neɗɗo ɓurɗo waawude fenaande haa hewtiti neɗɗanke mo tata ko neɗɗo shi'aajo noon fof no anndi wanno mabna dini shi'a ko ala amrayni dina maɓɓe kanko mahi koye hoore piiji ɗiɗi ko alkadibu wal khiyana ko fenaande e jamfa ɗum ɗo fof no anndi ɗum so a ndaari wona min haji sunnati nabawiya mo cheikh l'islam ibne taimiya ɓe waɗi o heɓe rutti shi'a to ruttande molanaade si a yii ko ɓe jantoto ton kon e fiyaake maɓɓe kamɓe shi'a a tawi wallahi alhaali on no laaɓi posko ɓe yimɓe fenayni waɗi kamɓe ɓe jogiti tuqiya ɗum ko tugalal ka diina maɓɓe a waawi fenande goɗɗo tawa faandunde maɗa nden ko fii tun wata o faamu alhaali maɗa o walla faandunde maɗa nden ko fii a yi o moƴƴere goɗɗum ngo nder to kamɓe shi'a ɓe jogii ɗum ɓe maaki du buhtin ɓe mana wondiɗɗo fenande ala llahi e dow allahu on ɓe fena e makko kanko allah sifa ko jantiɗen nanen kon e fiyaake ko ko ɓe woli ɗo fi albada e ko nandi e sifa ɗin piiji ko kadibun ala llah wannudur almouradu ɓe nuduri huna cheikh abdourazaq ɓe maaki ko arrusul ɓe mana ko nelaɓɓe ani kamɓe chia arrawafeda koɓe fenayɓe e hoore allahu nafsi cheyin koɓe fenayɓe e hoore nelaɓe ɓen no jiya e mo ɓe fenata e hoore mo moƴƴa nelaɗo alayhi salatu wassalam wannoon ɓe mari hadisaje kamɓe chia ɗe tata ɗe ala rijal ɗe ala sanat a tawa filli ɗon fayda ko ay makko hatti ma ɓe joƴƴina ɗo sanaduwal ngal tawata ko pellet ngal meeɗa woodede e gurnan ɗam ɓe inna wonde kaarijo naniri kaarijo kaarijo naniri kaarijo kaarijo naniri kaarijo alayhi salam kaarijo naniri kaarijo kaarijo naniri kaarijo alayhi salam on naniri ali ibne abi talib wannoon defte maɓɓe ɗen fof inneteɗe ɗen ko kamɓe woni ko ɓe jogiti ko mukkiɓe ɗetta hadisaje sahaba ɓen tigi ɓe waɗa nder to ko hadisaje ɗe tawa hadisaje sahabaɓe ɓe jiiɓen wonde ɓen ɗon ko heeferaɓe ko ɓe luttuɓe ɗa ɓe inna ittama e ali ibne abi talib ittama e abou dar ittama e miqdad ibne l aswad e ko nandi e sifanin piiji ko nanta hiɓe janto fof hadise si ɓe inni tum abou hurayra maaki ko hadise on andu kaka defte sunna woni ko ɓe yaltinto jonno koye ɓe ndaaru simo yaade subuha koɓe faala kon ɓe ɗetta on hadise ɗon ɓe dallino sina ɗum kamɓe tigi si ɓe inni abou hurayra wona julɗo ɓe inni abou hurayra hadisaje mum ɗen nagongaje ko ɗon ɓe dallinon tadi awa ɓe daroɓe inna wonde yuma men aishata radiallahu anha wona ɓe julɓe ɓe daroɓe dallinora hadisaje maɓɓe e nokkeli ka ɓe faala dallinorde ani ɗum ɗo sa ndaari a taway ko wiya ko neɗɗo ɓiɗa allahu jarriboraymo daiman wa abadan ko wiyete attanaqud firtodirgol o wowlay ɗo goɗɗum hannde yaha ha janngo tawoya o wowla goɗɗum ngo ta ɗum ɗum bonti kala ko o wowluno o ɗum oɗo wiyeteɗo ahmadou tijani jeyaɗo e min kibari shi'a nde ɗo deftere makko nde o windi wannon mo mari defte e tata sa ndaari ɗe a tawa e fiyake neɗɗo on tawa ko neɗɗo majjuɗo aslan naati e windugol defte o mari deftere o winde summa htadayt o mari deftere goo o winde ashi'atu hum ahlu sunna o mari deftere goo o winde la akunanna maa siddiqin jon noon oɗo sa ndaari ka summa htadayt makko aya ko o yewta toon kon ha o yewta piiji goo o inni wonde oɗo wona umar ibne alkhattabi kamɓe aboubacrin hari haaju maɓɓe alano e ali wattude ousmane ibne affan ɓanelaɗo on feƴƴini ɓe ɗettano ali ɓe nafitorano gandal ali ngal few wonde ɓe wallinno ali feere o yehi ha yeeso o inni wonde umara wonduno e ali tawi si ɓannali ali takko mum majje o inni umar tigi ɓe maaki lawla aliyun la halaka umar si wonano ali umar halko toon o wino to ali umar gollirali ali few gollitirali ali ɓannali mo takko mum o wiyoy to wonde umar tawno si addali ali takko mum halkoto a tasko to ndaara wona piiji rewondirɗi par ce que na ko iwri ka jomin men ɓe woni wowlude ɓe maaki wa aqdi finde anden sahihun ko sellude fil khawariji e ɓeɗo khawariji yankoɓe ay alharuriya ɓeɗo alkhawarij no anda ko ɓe wira alkhawarij ko sabanede ma khurujihim ala ali ibni abi talib sabu yaltugol maɓɓe e ali ibni abi talib e dow ali ɓe sorti e ley lamateri ali ndin ɓe inni wonde ali ko keefeero muawiya ibne abi sufyan ko keefeero sabanede maɓɓe ɓe ɗaɓɓi goɗɗo ko ñaawa hakkunde maɓɓe wallahu wi inil hukmu illa lillah ay ɓeɗo kadi
ɓe naatuka ayeje ɓe firani hoore maɓɓe ɓe ɗaɓɓaali ko sahaba ɓen firi ko ko ɗum ibne abbasin yehi tawi ɓe ɓa hewti abdoullahi ibne abbasin ɓa ɓe hewti ɓe tawi ɓe ɓeya wi'i wonde pellet allahu ko kanko tigi wi inul hukmu illa lillah ko allahu tun jeyi ñawore goɗɗo ñawata o zati abdoullahi ibne abbas madama gandal no woodi ɓe jooɗi ɓe joɗɗini ɓe ɓe banginani ɓe wonde aya gotono ka qur'an allahu ka holli en wonde walla ayeje ɗiɗi no ka qur'ana ka o holli en goɗɗo no wawi ñawude hakkude yimɓe ko woni ko yo ñawir qur'ana on e sunna o ɓe maki allahu tabaraka wa ta'ala o wi'i wonde wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqi llahu baynahuma allah tabaraka wa ta'ala hakkama rijal kanko tigi o wi'i si o yi'i o huli lurral hakkude gorko e sonnajo on adde ñaawowo ka gorko e ñaawowo ka sonnajo on ɓe jooɗo ɓe yewta fi maɓɓe wa nafsu shay'in oɗo neɗɗo mo tata ko horminaniɗo hajju si o wari mummuntiw ɗum tata ko kun o hana warde jomi men ko wi ko yahkumu bihi zawa adlin ɗum ko yo ñaawu ɗum yimɓe ɓe tata ko nunduɓe e moɗon idan ɗum ɗon holli wonde no wawi gasude kamɓe ɓe heferɗini ali ɓe heferɗini muawiya ɓe heferɗini oɗo yumma meɗen aicha ɓe heferɗini ousmane ibni affan ɓe heferɗini talhatu ibni ubaydallah e yoga e sahabaɓe ɓe watti ɗum ɓeɗo kadi ɓeyni ɓeɗo fof ko hefera nde shi'a kañum no ɓanta to ali hawariji kañum no wallini ɓe leyno imminaɓe julɓe ko ɓe heferaɓe sabu ɗum ɗo ɓe innira hawariji yaltugol maɓɓe e hoore laamu laamiiguɓe waɗi ɗum ɗon ko jeeya ɗum emin simatul hawarij hawariji no andira tijindam wala cheikh fausani ɓe makiri noon ka sharhu nawaqid l islam ɓe maki no jeeya emin simatul hawarij yukaffiruna almuslimina bilkabair ɓe heferɗiniray gomɗinɓe ɓen sabu bakkatu mawɗo ɓenna neɗɗo si feni o yalti islam si o waɗi zina ko o kefeero si o yari beere ko o kefeero si o ñaami riba ko o kefeero si o firti ahdi ko o kefeero ande ɗin ɗon piiji fof ko o kefeero ko o kefeero ande julɓe ɓen fanday wa kadalika ɓe holli wonde si o maayi ɗum ɗon o tuubaali haray o luttoya yiite jahannam ɓe gayniti no jeeya e sifaji maɓɓe ɗin kamɓe hawarij e jogitagol maɓɓe ko inete kon istihlalu dima'i lmuslimina wa amwalihim dagintingol wonande hoore maɓɓe jawle julɓe ɓen kañum may ƴiiƴe maɓɓe ɗe kala goɗɗo si yontigi feni ha gasi ɓe konti ko kefeero ɓe waray mo si ɓe faala ɓe gayna kadi ɓe ñaama jawdi makko ndin ɓenna ko jihadi fi sabilillahi ndi heeɓiye muɗum no jeeya e sifaji maɓɓe kamɓe alkhawarij alkhuruju ala hukkami lmuslimina wa takfiruhum bihim liadami hukmihim bima anzala allahu jalla wa ala no jeeya e alhaali maɓɓe on heferɗingol lamɓe julɓe ɓen imana lamɗo mo tata ko laamiɗo ɓe si o ñawirali qur'ana e sunna haysi mo fiɗi ko qur'ana e sunna on woni ko hana ñawirede kono beleɗe makko ɗen fawimo ha o ñawiri goɗɗungo ko wona qur'ana e sunna si faɗi qawaninuji ɗi anduɗen ɗo ɗi luwaji ɓe konta e on ɗon ko o kefeero wa maa dhalika kullihi yakhrujuna alayhi ɓe yalta e dow makko kadi no ko jeeya ɗum e min simati alkhawarij ande noon si taskama moƴƴa eɗe wuuridi e hawariji yankoɓe ɓe tata ko heewɓe ɓe ndaari wona daish ɓeɗo état islamique kañumma e mujawo en ɗo ha hewti boko haram e ko nandi e muɗum kibari ulamai sunna ka wuuruɗen e oɗo zaman karmo koɓɓen no janti fi maɓɓe moƴƴa ɓe ɓangini wonde koɓe hawariji yankoɓe ko kamɓe tigi woni fedde nde tawata ko fedde wowlande fi muɗum waɗi gila e zaman bella ɗen ko yalti wona cheikh ibni bas ɓe wanno fatwa fi makko cheikh ousamin waɗi fatwa fi makko cheikh mukbil wanno fatwa fi makko ɓe maki kamɓe hiɓe andi fewdo ɓe wonduno e makko yaman affaire juulirde yanayno no inne mo marno jawdi moƴƴa si innama fi darnugol juulirde nde wonde jew ittata mbuuɗi nde wonde o ɗetta mbuuɗi seeɗa o jonna kono o ɗetta mbuuɗi makko ɗin o finance e hoore ɗin piiji ɗi tata ko piiji
ɗi anndanɗa hoore ma na rewɗi e sharia wa kadalika sen ndaari wona cheikh ahmad ibne yahya annajmi kamɓe tigi ɓe wanno fatwa fi makko ɓe ɓangini wonde tariqa makko on oɗo alqaida alkayda koko formuno kon koɓe hawariji laaɓuɓe pos wona jihadi fi sabilillahi ɓe woni yaade e muɗum waɗi shurutuji jihadi ɗin tabitanali ɓe waɗi ko yimɓe sortiɓe e leyɗe ari fotti no jeeya noon e shurutuji jihadi neɗɗo on leydi ka yaltata ɗon taw lanɗo mo wonɗa on ka muɗum ɗon madama ko lanɗo julɗo duginoɗamo si yalta nafsu shay'in mawɓe maɗa ɓen kadi duginoɗaɓe si yalta yaha na yayimo tu yaha wattude ɗin ɗon piiji fof kadi tawa ɓe wonɗa haɓude ɓen ko hanuɓe haɓude hono ndaare goɗɗo e waɗu bombre hoore mum o warto e makiti hara mo faala warde kefeero goto o warora ɗon julɓe ɓe tata ko allahu tun andi ittude maɓɓe wenna ko jihadi ma on tigui naata e juulirde jihadi ka juulirde watte ko nandi sifani ɗo piiji tawa no seli laawi hayno yimɓe hannde no inna he wode pellet ɓe no wakkili si sifa ɓe heɓaki alyahudu e annasara gayni en jiiɓude hatta ɓe jiiɓa en si tawi en lundike qur'ana e sunna ɓe jiiɓa en sina ɗum sahaba ɓe mba jogki qur'ana e sunna hari ɓe fannuno ka kono ɓe hendino tawi alyahudu e annasara ko ley maɓɓe woni wono enen hannde ɓa jama o lundike qur'ana e sunna no jeeyay ko joomi ɓe woni piirde jama o addugol alyahudu e annasara e hoore maɓɓe karmo koɓe mawɓen ko ɓe janti kon fiiɗi feddeji ɓe maaki koɓe hawariji ɓe maaki annahum wonde ɓeɗo hawariji yankoɓe kilabun koɓe bareji ɗi tawata ta'awa bi mana bareji wonɗi e wottude fi dalalin e majjere ka gurdan aduna ɗo wa fi su'ur wottoyeyɗi kadi ka nder jiiteli allahu tabaraka wa taala ɗum ɗo ɗon na e maɓɓe ɓe itti ɗum kamɓe imamu zanjani ko hadise nelaɗo alayhi salatu wassalam tabituɗo hadis oɗo sahabajo tedduɗo woni abu umamata albahili kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam abu umama ɓe maaki ɓe nani nelaɗo on no maaki alayhi salatu wassalam alkhawariju ko kilabu nar ɓe maaki wonde khawariji yankoɓɓen ko ɓe wonoyta bareji ɗin ka yiite jahannam ɓe naadoyta yiite jahannama ɓe wottoya ton ɗum ɗo nelaɗo on ɓanginani e wonde ko kambamo joomi meɗen tabaraka wa taala kambani jon noon hiɓe dari nafsu shay'in ka gurdan aduna ɗo kamɓe ɓeɗo hawariji yankoɓe hiɓe wowla e majjere wannoon sa ndaari wona sifa ko kamɓe daish e ko nandi e sifa maɓɓe ko ɓe woni o wolde ata e ko tana o ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe makuno yamruquna min al islami kama yamruqu sahmu min arramiya ɓe maaki ɓe yaltiray kay islamu wona dagawal yaltirta noon ka laaña balɓe makuno wonde ko yimɓe ɓe tawata koɓe e ahdasu al asnan sufaha'ul ahlam yimɓe welɓe ko wiyete kon ɗengal ɓe wawi haala moƴƴa kono haqqille ɗen ko haqqillaji ɗi tawata ko ɗaytuɗi ɓe fewti sahabaɓe ɓe maaki tahqiruna salatakum min salatihim wa siyamakum min siyamihim so yiiɓe no naata e dewe hiɓe tinno o yawitoto onon sahabaɓe an ɓen dewe moɗon ɗen julde mo yeeso julde maɓɓe wa nafsu shay'in korka mo yeeso korka maɓɓe ɓe maaki kono yamruquna min al islami kama yamruqu sahmu min arramiya wa nafsu shay'in kamɓe nelaɗon ɓe maakuno fi haqqi l khawarij alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde la in adraktuhum min nelaɗo mon on hara mi wuuriduno e maɓɓe si mi wawi wuuridude e maɓɓe mi yi'iɓe ɓe maaki la aqtulannahum qatla aadin mi warayno ɓe warande nde aadiyankoɓe waranoɗen mana no joomi men halkirnoɓen noon taƴi koyeɗen itti nelaɗon maaki si ɓe wuuriduno e maɓɓe ko noon ɓe huuraynoɓe ha ɓe maaki wonde ko kamɓe woni sharru qatla tahta adimi sama imana waraɓe ɓe tata ko kamɓe ɓuri bonde e ko wara kon ka sengo ley kammu makko kanko allahu tabaraka wa taala ɓe maaki finde maɓɓe nden e ɗum no selli naam no selli ko waɗi ko hadise nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wa yuriduhum naadoyeyɓe ma ahdathu konko ɓe sinci min maqalihim immorde e konguɗi maɓɓe ɗin lava ngeɗo yiite wiyetenge lava zata lahbin joomirange ɗenɗe bi mana yiite nge tata ko huɓɓay nge moƴƴa marnge ɗenɗe molanare la tubaqi nge accata hay e hunde e ɓandu neɗɗo on nge heddinta hay hunde wala tasar nge accata hay e hunde ngeɗo lava ko ɗum joomi meɗen tabaraka wa taala sifinge la tubqi wala tadar kange ngeɗo yiite nge accata few ɗum noon lava
no anda ko nazaatan lishawa kange nge ñorta e ɓuri neɗɗo on few sakara e hoore mum ko la tubqi wala tadar ono ɗi sifaji ɗi o sifi ɗo ko sifaji yahudi e giiteli ɗin ɗi dendangal majji ɗi fof majji ɗi accata neɗɗanke on hay e hunde kori giiteli ɗi tawata ɗi ñaamay e makko dendangal alhaali makko o allahu on tagitamo kadi o wona e fiyake on tawa mayde ala e muɗum ɓe maki wa abara'u miɗo woɗɗiti min sinfayni miɗo woɗɗiti miɗo pottiti kadi hattirde pottitagol e hoore ɗum min sinfayni immorde e feddeji ɗiɗi kadi ɗi tawata gom ɗi lu'ina ɗi huɗi dama ma'an wondude ɓe maki fada azhara al irja nde ɗo fedde kayre ko fedde nde tawata kayre nde feññini ko wiyete kon al irja'u e andi si innama al murji'a oɗo al irja ko ɗetta ɗum ko ma'khudun min at ta'khiri mana ko ninnugol sabu honɗum ɓe innira wonde kamɓe woni al murji'a ko li sababi annahum akharu al amala min musamma al imani fa ja'alu al amala mukammilan lil imani la shartan lil iman kamɓe ɓe inni wonde golle ɗen jeyaka e imanu fewka innugol wonde goɗɗo wona e gomɗinɗo ko be tawa golle ɗen noto kamɓe ɓe inni wonde haray golle ɗen ko timmina e ɗum imanu o yoni neɗɗanke on woɓɓe maɓɓe wi yo wowlu ka ɗengal woɓɓe wi yo fiɓu ka ɓernde woɓɓe wi yo wowlu ka ɗengal o fiɓa ka ɓernde hay si o gollali haray ko o jullo tawi noon ɗum ɗo no lundi finde ahli sunna al sunnati wal jamaa kamɓe ɓeyni al imanu ko qawlun wa i'tiqadun wa amalun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siya ko ɗum ɗo woni ko selli kon e fi iman kala neɗɗo lundiɗo ɗum ɗo haray o lundike man haji ahli sunnati wal jamaa kamɓe noon murji'a eɓe andira ɗum murji'a noon no ɗuuɗi noneji en ara yiwde yeeso ko ɓe jamtanto en kon ka darsu men arowo inchallah ɓe maki wada ankara al qadar oɗo kadi nde ɗo fedde ɗimmere nden ɗon kadi nde yeddi ko wiyete kon koddoriye woni al qadariya ani ɓe holla en woni wonde kamɓe hiɓe woɗɗodiri e murji'a kañum may qadariya few hiɓe pottitiɓe ɓe nanda maɓɓe ɓe yaada lawa oɗo qadariya fayda joni enen ɗo jara e yewtu fi muɗum waɗi en jangino fi muɗum ka ta'iya cheikh l'islam ibne taymia ɓe ɓanginanino en fi alqadariya pecce jeluɓe may o inete qadariya ko ɓenɓe tawata ko yedduɓe ko wiyete koddoriye yon noon noone no ɓe yeddiri koddoriye on noon no serte andi no woodi alqadariyatu nufat no woodi alqadariyatu almushrikiya no woodi alqadariyatu al iblisiya ɗiɗo tati no wooda qadariyatu nufat ko ɓenɓe tawata hiɓe riiwi oɗo koddoriye ɓe wi wonde allahu tabaraka wa taala golle neɗɗanke on ko neɗɗo on tagani hoore makko golle ɗe allahu taganta goɗɗo golle na allahu tagi zina na kanko tagi yaroɓere na kanko tagi shirku ɓeni ko an taganta hoorema sabu ko ɓe tabintinani kon neɗɗo tagugol allahu wi allahu khaliqu kulli shey o wi wallahu khalaqakum wama ta'malun sabu ɗum ɓe innira almajusiya wan noon ɓe nandindinike majusi andi majusi yuno ka laɓɓingol allahu o woyen inno ko allahu tagi islam o tagi julde o tagi zakka o tagi sadaka kono beere na kanko tagi ɗum zina na kanko tagi shirku na kanko tagi wo ka laɓɓingol mo allahu wi wallahu khalaqakum wama ta'malun o wi allahu khaliqu kulli shey ay ɓen ɗon kadi naatu e qur'ana e sunna ɓe rewali e laawol sahaba ɓe ɓe inni joni awa innen no woodi taguɓe ɗiɗo wo moƴƴere nden ko allahu tagi ɗum kanko woni ilahu nur ɓe inni bone on ko iblisa tagi kanko woni ilahu dulma ɓe tabintini taguɓe ɗiɗo madama ɓeɗo kadi alqadariya annufat kamɓe kadi ɓe tabintini woni mu'tazila ɓe inni wonde tagaɗo on kanko tigi mo tagi golleji makko ɗin ɗum waɗi ha ɓe noddita e majusiyankoɓe amma ɗin mum ɗum innaɓe mushrikiya ɓen ɗon ko ɓeɗo jahmiyankoɓe no jeeya e maɓɓe woni aljabariya dariɓe inni wonde neɗɗanke on kanko na kanko suɓoto dey neɗɗo on ko allahu bappata piiji ɗi fof e makko si hay goɗɗo waɗi zina wala feere ko allahu faymo o yari beere ko allahu faymo allahu forsumo kala ko watta o wawata ko allahu forsimo ɓe to inni allahu ala muyago e golle neɗɗo o ɓe ɓe attiɗen jantade fi muɗum ɓeɗo inni tagaɗo on ala muyago e golle muɗum ko allahu tummari amma ɓeɗo tammoɓe ɓe hatteten e muɗum ɓe o alqadariya ɓeɗo ɓe tawata koɓe iblisiya ɓeɗo kamɓe ɓe darino ɓe wi wonde moodi no tabiti allahu on no mari muyango neɗɗo on no mari muyango ko allahu tagi golle ɗen fof kono noon haray neɗɗo on
si tawi o majji ko yo daro inna ko Allahu majjini mo innatake kanko de woni sabu majjere makko nde mo yo nawru e Allah par ce que iblisa kanko nde o majjuno o inno Allahu ko fa bima aghwaytani sabu ko majjinɗalan ko Allah o inaali sabu ko mi majji ko idan ɗiɗo feddeji ɓe maki kamɓe heɓe woɗɗiti ɓeɗo hattirde woɗɗitagol heɓe dandiɓe kadi hattirde dandal 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 laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal